Assalomu alaykum, apam, xush omaded ба канали Симоншоп. 70 сомон апам модели бу новинкаш нехен ёкнин. Гарин бат хушлак фасонакай. Маташ гарин фасона ёкнин. Хуч малламай. Я лайк папсиза фромош накин апам. Нақад пучак шай. Пучшарин чай хушлакай. Нехе свет частай хулус апам. Нехе свет частай. Сети чомна синишай. Гарин бат фасонакай бо нехе свет частай. Нете свет частай. Бонетали светош. Хлоса я гала светош ҳаста апам. Нехе бо светош ҳам ҳаста. Успет кнена поҷонои ман 70 сомон ихелна да ягон қадиш то зонур аста қач дароза кишвака по қати почаша пилус апам ман. Ихели нархо да ягон деса ба да сайт мо меша балам хотир паписатсара фромош накнена апам ман. Адресомон бозори Корво мешава. Намед бозори Корво 12-12 меша. Рос миен шашум қатор меша дасти чав меган се модам апам ман. Ина марҳамат кен 70 сомон. На. Чиқчо бо шапочка дора. Шапочка дора. На. На. Пушташ нефа. Успет кен апам. Гарин бат фасона кишлакай. Дастафка тамоми ҷо дорем. Дастафка мекунем. На, марҳамат кунем. Хеле душам аст. Қатиш то аму зонура меса. Размерош боша то 52. 48 то 52.